Ngibingelele kuwe mlaleli, ngathemba uthaphela-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke, ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ukuze ungakuphuthi lezi ndaba ongakwenzayo njengamanje ukuthi-ke ngabe-ke ungixhasa-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana sengivule-ke omunye-ke umlisa-ke laphana-ke umhlaziyi-ke wezepolitiki-ke laphana-ke odumile-ke eveza-ke okuningi-ke laphana okungaziwa-ke nama-documents-ke laphana-ke avelile-ke laphana-ke, kodwa-ke angifuni ukuthi mina-ke wezwa ngani. Phela ngithola nje ngidlala ividiyo yakhe-ke lo mlisa-ke ozizwele-ke ona ukuthi-ke uthini-ke. Mina sengicela phansi usizwile-ke le video le, ngene ema-comment section-ke ufisho uvo lwakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke uthi wena-ke ucabanga kanjani-ke. Siqinisa nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke njengoba ngiyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ukuze ungakuphuzi le ndaba ongawenza njengamanje ungawucindezeleka ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Mina ngalokho nginitshela nje ngithi nganginitshelile. Yabona lama allegations akhona njengamanje. Uma ukuthi ubaba kwesitokfela ayiqiniso ngaye ngendaba ka-CIPC lo Jabulani Khumalo zona zonke izinto kanjalo. Hayi bafana bakithi uyobudlala ngane kokugcina ebekade vele edlalile ngane. Ngoba niphethe ngisho nakuyiphathi KZN akakwazanga ukuni-appreciate ngokuthi nikwazi ukuba namandla. Waphusha into akayiphusha nje kuphela ye-pride nokuthi ufuna abe uNkulunkulu wase South Africa noNkulunkulu ka-ANC. Kodwa ake silinde ukuthi kuthiwani, engathi kuthiwa zizoconfirm engazokwenzwa ngo-8 safuna ukuzwa zishayisa ukuthi kanjani. Akhona amaphepha yaphuma ukuthi no konakele ngale u-CIPC ngathi ubuyisela yonke into ngapha kulokhuzana kuJabulani Khumalo, izinto ezenzakala zazi fraudulent. Sesifuna ukuconfirm-ke kuphela ukuthi kwenzakalani, kodwa nje uyobona umoshile. Hayi ubudlalile ngani sibe sasinitshela kodwa ubunigendagendele but asiconfirm eqala soze ukuthi kuthiwani.